Ngibingelana kwamakhaya igama lami ngingusinothile wena ke osunga ngibiza ngenkosazane ungesabi makuthi ke usamusha kule channel ngiyacela bakithi ukuthi nje uklikele lo button elithi subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi mangisengiposta ama video uYouTube ezokutshela ukuthi ngingagcina ukusho leyo nto ngikuyikhamera. Ngisangenze le video just ukuchaza because ade ngingekho consistent ku YouTube ade ngingaposti njalo, so ngokunderstanda kwami mina nani singumndeni waku YouTube, so kubalekile ukuthi mangisuke ngenza into ngiphinde nanginibeke esithombeni ukuthi kwenzakalani. U2020 uqale kahle, wathi umuqalo sophakathi waba mubi kakhulu kodwa thank God because uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uba khona kithina sonke. So uma kuthi awazi mhlawumbe abanye beni bazokwazi nginomsebenzi enginawo engusebenza umsombuluko uLesihlanu ekuseni ntambama, bese kuba ke uYouTube umsebenzi engiwuthanda ukudlula yonke into, but ke kuye kwaba khona ingqinamba ngibe nazo emsebenzini ezenza ukuthi ngizosho nje ngibeke bese kubali ngiphathe kabi ezophulila umoya wami kakhulu, bengenza futhi kwesinye isikhathi ngingakhona ukuthi ngibuye la ku YouTube ngenza ama video ningibuka because enye into engingayithandi futhi engayitshela yona ukuthi angifuni ukufika ku YouTube ngithi ekube ningazi ukuthi akukho right. So kwesinye isikhathi bengikwazi ukuthi ngenza ama video ngiwafake kodwa ikhathi eningi bengizizwa ukuthi cha ngabe ngiqamba amanga namhlanje bangathiwa ngithi ngiyakhona ukuthatha iCamera, ngiyakhona ukuthatha i-microphone ngirecord ngifaka, so ngizothanda ukuxolisa nje ngalokho ukuthi ngingakhoni ukuba consistent, ngingakhoni ukuthi ngiposte njalo ngingakhoni mhlawumbe beniyibuza ukwenzakalani inkosazane isathanda kuba ku YouTube noma kanjani, but ke ziningi ingqinamba umuntu ahlangabezana nazo emhlabeni. Abantu banamanga, abantu babophuza babini uzungu okusho kanjani, abantu nje abavele bavuke nje bevuke embedeni yabevukela ukuyoqambela amanga, abantu amanga igcineni abangakwazi ukuapprove, abangakwazi futhi ukwamela, but ke uNkulunkulu emuhle ngaso sonke isikhathi ukathi noma izitha zakho zimngananga kodwa yena umesikazi ukuthi yini ayibeke empilweni yakho uyakulwela phezulu kwakho konke akunqobele sokuhle. Mhlawumbe ngelilanga ngiyokwazi ukuthi ngihlale nje lapha ku channel ngichazele kahle ukuthi yini iyayenzakala, but nje kufanele kwazi ukuthi ngilwa impi enkulu, impi ehlubule umphefumulo wami, ehlubule impilo yami ephathe kabi umndeni wami, so it wasn't into encane ngaleyo ndlela. So ngaphandle kokuthi ngisho lokho bengithi nje ngichaze kuleyo part, okunye ke ngifuna ukuthi ngikwenze sibemezelo kule channel. Ngiyazi ukuthi channel yami uqala kwayo ibe ngami, ngase ngayisusa ukuba ngami ngayenza yaba eyindaba zesingisi, but ngisema ngumbuka ngumuntu othanda umaskandi nolandela umaskandi, ngabona ukuthi kune gap ukuthi abantu abakhuluma umaskandi update indaba kaMaskandi, ngase ngaqala ukwenza kanjalo. But ke ngokubuka njengalokho ibhizinisi kufanele uma sihamba isikhathi ubuke ukuthi into ubuyenza isakusebenzela yini, into uyenza iseyenza yini, isakunikeza yini imphumela lewa uyifuna, yabona. Business person nje, business people bazokwazi ukuthi ngikhuluma ngani. So ngithe mangibuka mina ngiyayithanda support yeni niyenzayo, ngiyawathanda ama comment wenu, ngiyaxolisa futhi ukuthi bengakwazi ukwaphendula, but isimo sempilo besingekho right, isimo somphefumulo besingekho right, bengengikwazi ukubuya ngiqamba amanga. So ngesupport yeni ninginikeze yona yekhulu channel yami yaziyaba la ikhona, but ke engicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi kube khona ushintsho esilwenzayo kule channel kancane. Akuzukushintsha kakhulu but ke kuzoba khona nje ama changes akhona. Mhlawumbe sengike nginabona ukuthi njalo ngomsombuluko ngo8 o'clock kune series la khona engifakayo, la khona sesixoxa ngabantu abahlukene, abaculi, ifundiswa, abantu abangosoma business bayeza, la suke khona sikhuluma ke ngempilo yabo nangokuphumelela kwabo nengqinamba abayibhekayo. Ngiyacela ukuthi nibuke lo series ngoba ngicabanga ukuthi kukhona okuningi eningakufunda kuyona. Futhi ke isifiso sami ngelini ilanga ukuthi ngikwazi ukuthi nginibizele abaculi mhlawumbe ngineni bathandayo, abaculi nini baziyo, kodwa futhi esinye isifiso sami ukuthi nginibizele nabanye abaculi abasebancane engikholele ekuthenini mina banekhono futhi ke bawenza kahle umsebenzi, ngoba ngokwami ukuphumelela nganza kwethu akusho ukuduma, ukuphumelela kusho kuba nemali eningi, yabona ke. Ngizoqhubeka ngomsombuluko njalo ngifake ke ama videos akanjalo. Uma ukuthi uyathanda ukuthi ube kuleyo series
umculi, usomabhizinisi noma yinto oyenzayo noma isifundiswa esinestory esimnandi ngempilo, ngiyacela ukuthi-ke ungishayele. Ngizokunikeza i-email address yami, ngizokunikeza ama-social media account wami la ungangithinta khona. Enye-ke i-series yesibili enganginesifiso sokuthi-ke ngiyenze, nganginesifiso sokuthi ngisize abaculi abasebancane kodwa-ke abanawo ama-CD. Sike sayenza kancane le series la khona besenza khona into bengiyibiza ngokuthi sidlale noma sidlule. Sidlale noma sidlule. Uzoyikhumbula mawukuthi ngempela uhlezi ukhona kule channel. Lapho-ke ngisuke ngifuna ukuthatha khona abantu abasebancane ngokomculo bese-ke ngidlala iy'ngoma zabo. Kodwa-ke benginesifiso sokuthi kuthi ukushintsha kancane kungabi ukuthi nilalela ingoma kuphela, kodwa futhi sikwazi ukuthi sim-interviewe lo muntu, nimbone ngobuso, aphinde aniculele, siphinde sinidlalele ingoma yakhe lo muntu. Bese sibuza nina abalaleli ukuthi siyamdlala na noma-ke siyamdlula. Ngeke wazi ukuthi ngelinye ilanga ubani ongabuka leyo video. Mhlambe uyithuke nawe usothola-ke i-record company, usukwazi ukuthi nawe-ke ube mkhulu. So ngiyanicela-ke ukuthi kunini abaculi eninazo-ke ama-CD, eninazo-ke iy'ngoma. Uma kuwukuthi ngempela uyathanda-ke ukuphusha umsebenzi wakho, nawe futhi ngiyacela ukuthi sixhumane ukuze sizokwazi ukuthi sisebenzisane ndawonye. Bese kuthi-ke okwesithathu okuyikona futhi okubalekile nokuyikona engihlezi ngikwenza kule channel izindaba ezisematheni, izindaba zikasiqeda isizungu, indaba trending news, whatever ofuna ukuzibiza zona. Bengizisho-ke ngesiZulu, ngisho futhi-ke ey'kamaskandi kuphela. Kodwa-ke ushintsho seluzoba khona luzothi-ke ey'ndabeni lezi engizobe ngintshela zona angisezukwazi ukuthi ngifike ngihlale njengoba ungibona ngihleli la ngiveze ubuso bami ngixoxe nani, ngoba-ke isikhathi asivumi. Yonke lento le ngiyenza ngingedwa, ngiya-editha ngedwa, ngiya-videoiza ngedwa, ngiyasebenza, ngibuya ngikhathele ukwenza kwesinye isikhathi ngigcine nginawo amandla ukuthi ngenze ivideo. So izindaba-ke zikaqeda isizungu angeke nisakwazi ukungibona ubuso bami, kodwa-ke senizozwa izwi lami kuphela. Ngizoziposta ezikamaskandi ngoba umaskandi usenhlizweni yami, useduze kwenhliziyo yami kakhulu ngaphezu kwayo yonke into. Kodwa futhi ngizokwazi ukuthi ngiposte futhi ezinye nje izindaba-ke ezenzakalayo engifuna ukuthi-ke ngini-understandise zokona. Mhlawumbe lezi ndaba ezinye zamanye ama-celebrities nezinye futhi ey'thinta noma ngabe yini enye etrenda ngaleso sikhathi okungenzeka zingabi ngesiZulu kuphela, zizoba i-mixture yesiNgisi kanye-ke nesiZulu. Kodwa-ke ezikamaskandi sizoqhubeka sibe kwisiZulu kuphela. Lokhu-ke sikwenzela ukuthi sikwazi ukuthi i-channel ikhule, i-reach futhi-ke nabantu abaningi abasey'ndaweni-ke ezihlukene. Ngiyathemba-ke futhi ukuthi-ke ngizothi mangicela lesi sicelo nisemukele futhi ni-understand ukuthi yingani ngenza-ke kanjalo. Kanti-ke ngaphandle kwalokho ngiyazi ukuthi abanye benu kube khona iy'nsizwa ezithi ayi thina sifuna ukukubona nkosazane ngamehlo, mina ngifuna ukubona ubuso bakho. It's okay. Kunenike i-channel esengiyenzile eyesibili, ngenze-ke ngonyaka odlule, ibizwa ngokuthi Be Frank with Inkosazane. Ngizoyifaka lapha phezulu ngiphinde ngiyifake lapha kwi-comment section. Kulo channel ubuka ubuso bami ize iphele ivideo. Izoqhubeka ibe khona leya channel, ikhuluma nje ngami, ikhuluma ngempilo yami, ngiyaniletha empilweni yami, nibone ukuthi uSnothile uphila kanjani, nibone umndeni wami, nibone umsebenzi wami, nibone iy'ndawo ezinhle engiyihambayo. Inhle ngesimangaliso leya channel. So ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyilo muntu othanda ukubona lo buso, uhambe uyosubscribe kulo channel, ujoine-ke loya mndeni, ngoba-ke siyohlezi senza-ke izinto ezinhle nezifundisayo. Kanti-ke ngaphandle kwalokho nje sengiyivala le video ngoba bengingafuni ukuthi-ke ibe yinde. Ngiyacela bakithi ukuthi-ke niqhubeke futhi ninginikeze support ebeninginikeza yona, siqhubeke nje sithandane, sibambane, sikhulisane futhi ukukhulisana kwethu kube-ke indlela right. Ngabe ukuthi uma khona into inkosazane engiyenzanga usuyangithuka ususho kabi, ungitshele nje kahle, ngoba-ke ukukhula komuntu kuba kuhle noma-ke kuba lula uma umuntu ekhuliswa kahle. Ngithanda nje ukubonga isupport yeni eninginikeze yona, ngisho ngesikhathi bengingaposti isupport yeni beninginikeza yona, ngesikhathi even ngingakwazi ukufika efonini yami ngikwazi ukuniphendula. I-depression-iko, anxiety, izifo-ke zengqondo, izinto eziba khona kwesinye isikhathi uke umbone umuntu efake kanje emuhle, uyitshela ukuthi wena yikho into ehamba kabi empilweni, but enifanele uku-understand ukuthi wonke umuntu kuba khona izinto ahamba kuzona ezimbi nezibuhlungu. Kodwa ngaphezu kwakho lokho uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uba nathi ezivikela kubantu nabenzi bobubi ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke fanele simdumise ngaso sonke isikhathi. Angifuni ukuthi ngize ngibe mude, mina ngiyinkosazane bakithi, ngizoyigcina la le video ngithi njena ngesinye isikhathi uyingane zakwethu akeve nginithanda. Bye.